Station sena sa motlakase se reretswe ho imulla diteišene tse ding tsa motlakase ho kgaoha kgafetsa ha phepelo ya motlakase le kgaello ya metsi e sale e le pharela e kgolo mona, empa mmuso o na le tshepo ya hore station se tla thusa ho nehelana ka motlakase matlong a fetang 20,000. Empa baahi ba qosa mmuso ka ho kwalla baahi kantle ditabeng tse ba amang. Re tshwana le bana ba lahluweng, kgutsana e sena mmangwe ya ikgethella haholoholo rona ba dulang dibakeng tsa marena. Marena a rona lona e ka re bashanyana ba letsopa ba romela dijojo if pula e nele o le seretse go se ka ba tsa kena ka ga motse ge metsi ba nke kae. Masepala ona ntate hong ha ho bodile ona o tsamaile kae bana hona ha ona mo tsamante. Joyce Sola eo e neng e le karolo ya komiti ya shutdown o butsinyewe ya tshenyo ya lebitso o re baetapele ba bang ba shutdown ba sebedisitse lebitso la hae ho utswa tjhelete tsa setjhaba. Tjhelete e ne kena di-accounting e neng ba e claim e ne ile hore Jojo tank hore e tloe sedibeng water e ye motseng e ne e patalwa 700. Ha e patalwa 700 motho a nkang Jojo e leng driver ka koloi ya hae o ne a tshwanetse a fuwe 700 o sa fuwe 700 o na fuwe 300 rand. Kopano le dikgwebo tsa selehae e se e tla tshwarwa kgweding e tlang. O shejwa batho ba ka nqane over rona whereas we are here as local business people. Hobane se re lokisitse metsi ho lanka wo ra lokisa motlakase ho lanka wo so re a khona ho iketsetsa re le setjhaba. Mabuza o re di-ward tse 21 ho tse 35 di se di tla fumana metsi. The municipality gave us some plans on how best they want to address the problem. The province also gave us a plan. Eskom was here, they gave us a plan. So I'm quite convinced that the plan that they gave us is a workable plan. Fela mekga ya bohanyetsi ha ya kgotsofala ka ha ene e sa mengwa ho kopana le Motlatsi wa mopresidente. Makgala Masiteng, SABC News, QwaQwa.